Hello viewers, idia moi Konyak Heritage Center da igana ase Monday na kali program ase to aji club rehearsal guruni wena aisle idia kiba kan do hanai sound system kan do idia ready gur ase itu bra apni kan ke dekhai dibo kali laga program events ta kinaga thakibo jaka bi kinaga ase sabi yate perform gurla ase dia decoration kan aro sound system kan arrange kuri ase chakka iniga ase Konyak Heritage kunba visit na gura kan do ai kana visit kuribi itu main gate entry do itu ase aro itu main arena itu ase itu stage ase nega ase aro moi last time ekta video ekta upload kurse kogai ekjon laga tai noksa kan banaise na itu kinaga banaise tai laga itu noksa do ile gate khan ke lagai na ase morong khan ke lagai na ase godo mo ekbar itu dikhai dibo de tai laga noksa do kinaga banaise kinaga fitting kurse itu moi dikhai dibo de dimawar ba banai ke na anise itu tai laga craft to kinaga ase apni kan bi sabi de moi ita dikhai dibo first to moi gate te dikhai dibo second de moi morong de jabo de ang morong de second de itu ekta first wala boss to iniga banai na ase de na iniga ase iniga jai ase iniga jai na itu iniga banai se aro itu ekta boss ase Ita ase, ini ka ase. Ita front side laga kinaga ase de ekbar sabo. Rati habra bhar bana dekhi hai. Front side te to inaga ase de. Konyak Heritage Complex mon headquarter likhina ase dimawar ba banai kena ni kena yate fitting kurse nya na itu panamano do yaitok Konyak ase aro yaksu busti mano ase tai ini iman bal ko dai che rati hobrana man bhalbrna dike ita to morong dekai dibo de itu desert laga morong ase de desert morong ase itu wakching morong ase itu tapi laga morong ase itu to ki laga morong ase na sai sabo ki likhina ase light pin hai itu pumping laga na ase de photo board ase de photo board itu na ki morong ase na dihok laga morong ase itu dihok morong na aro tate ase ki morong ase sabo
ৰাতি হ'ব ভাল পোৱা নেকি এইটো মন লগাছে 46 Simon headquarter likin ase tena ei picture khan be bhal bor banai kena ase dei edu etu ekta morung ase etu ki laga ase na etu ki morung ase na aboi khan laga ase yate be ekta morung ase itu mala laga morong ase lock drum mari ase dei mula friends kan ase itu kan na itu kun laga morong ase sabo tubuh laga hobo naki tubuh laga ase naki likhi nai edu ekta ase aro etu ekta ase de kun laga morong ase etu bi najane sai sabo oh tubuh laga etu ase to moda bhai dise etu to CM laga morong ase koise tubuh laga to etia laga ase Hello viewers, di mau berapa pandai kena fitting produk kini kasih itu saya sabi deh. Ekdam hal berapa pandai kena fitting करना है ना. Video deh तो bone करना है lebih बाहर mau दिखाई di deh. Saya sabi. Itu asal deh itu. Itu bana do ile moi la description tade link de thali dibo de tai la YouTube channel bi ase hey kina ka banai je sabe rati ho bro man bhal bana dekhi de hobi man bhal ba banai je de wow itu ase ishi bhal banai je Naga pandai sedih. Chalo to thik ase moi aji date 7 ase mokan rehearsal karne ahisile hole bi eta ready nokurina babra moi apni kan ke naga ase de gona dekhai di bole karne moi du vlog logina aise to apni kan kun manjur bra saise bishi kushi paise aro kali rati sai da yude mon laga performance bi kinaga ase ekdam mokan bi kina bo confident na thakina ekta ainiga ase bishi ayule asna the live performance to mokan bi man experience na itu karne kali hongli mongmai na apni kan sob honi thakbi du kana do itu kurule ase itu karne apni kan bi enjoy kurde Thank you so much kun bra saise kushi paise aro nodon ase kule to morom bra subscribe kori dibi de gona janai dise thank you bye bye